Salom, Salam. Horasma hubata haganupan, Bapa, Inang, Sonai nama poso Kuria GKPS Padang Bulan. Malas urta, tarpuji matuhan, alanipan ramotion ni Tuhan, boy hita marmalas ni uhur, mamuji-muji pasangapkon Tuhan bani kebaktian minggu sadarion. Sonai homa isihanami nasyam naman dihuti ibadah live streaming ijabe nasyam marianan sai Tuhan tama mama sumatsu selamat berkebaktian ma hubata haganupan. Model ni kebaktian ta sadarion model C potum ibuat humbani pesalmen siap tolu ayat sada das hubani opat. Minggu Adpen paopat hon. Minggu paima partubuh nisi palua. Jana topik ni minggu ta naibata manohu bangsani. Bapa inang paima ipukahita kebaktianta diar asai mardalan kebaktianta ibagas panramotin Tuhan ibere hanami panorang untuk bersat teduh secara pribadi mulai hita. Amin. Riap ma hita jongjong. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na passing, sitop palangit pakon tanohon. Amin. Jehovah do Raja marpakean hamuliaon. Marpakean anjaha mangondithon haburohon do Jehovah. Tongon ipajonam do duniaon anjaha seng anjay dugur. Totap do paratasmu humbani nabasa ia. Mulani doma dongham. Marbagal dobah ham Jehovah. Maling do pardosan niba, doras tumang do parsani. Gogohan marimbang parhasak ni bah bagal. Guguhan marimbang pagilumbang ni laut. Lobih markuasanando Jehovah inagoriatas. Hasaksianmu tongondo tarhatengerhon. Pasingan do na patut bani rumahmu. Ham Jehovah rosi sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Jehovah naibata janah bapa nami na inaguriatas. Humbani nabasaiya ni nabasaiya doham. Janah rosi sadokah ni do paratasmu. Ipuji hanami doham. Halani itopa janah ipajonam ham do duniaon gabe ianan nami. Ito paham do hanami marpangidah, marpanangar, marpanganggoh, marpangahap, pakon marpandai. Ibere hamdo uhur pakon pikiran ban nami, janahi pature ture hamdoin rossinuan. Ion dingi hamdo hanami humbani parmaraan, haganupanin sedo halani der ni gabe nami, barang nani dilo ni tuah nami, tapi halani der ni layakmu, pakon kuasamu doin ban nami.
ajari hama hanami, asi pakai hanami kuasa na humbamu, asi taluhon hanami segala kuasa, pakon rosuh ni dunia on, namanirang hanami humbamu. Ipuji hanami maham, sonari, patar, haduan, rosi sadokah ni dokah ni. Amin. Hundul kuria. Puji majahoba Tuhan nai bata, ay marjumbalang do goran niin. Haganup jolma say marsombama, sehagolukon hataniin. Puji hita Tuhan ta marite doding haleluya, o 407 ayat sada das hubani 2. Marsomba bani nai bata, puji ma ia pargogodoin, ulang marna loja sairikon ma, dodingkon hita ayat napaduahon. Riap ma hita jongjong, martonggo mahita, sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing janah pargogoh nasotarimbang, ibagas unduk apa toruh niuhur, roh do hanami masopotkon dosa nami nabaggalin. Gatido hanami lang martenger niuhur hubamu. Maruhur sangsi, janah taruyun bani namasa itanohon. Hotop dosoya pakop kopon muin ibahin hanami. Lang humbani gokni ukur nami makahulongiham. Hapasingon pakon hasitongan mupe, gatido ipabutak hanami ibagas diri nami. Ay mahalani hagalekon, pakon hurang ni haporsayawan nami hubamu. Bani haganupan dosa namiin, marpangulaki ma uhurmu ban nami. Ibagas Yesus Kristus si hopkop hanami. Riap ma hita mangindo, Hakne bata, hidup maurmu baku parusau. ham Tuhan naibata paridop niuhur apa parholongatei hubani haganup jolma. Ikasi holi uhur mudo asimang goluh kanami ibagas holong. Damai apa halayakonmu.
Tapi gatido hanami lang mangasup mandalan konin dopak hasoman nami. Hasadaon itongah-tongah nami pe lape songon na hinarosuhkonmu. Buay do halak nahiranan bani buah-buah ni haporsayaon nami. Ajong-jongan nami selaku garam pakon panondang. Inpegati dolang ihagoluhkon hanami. Bani haganupan hahurangan pakon dosa namiin. Marpangan jumaham ban nami. Riap ma hita mangindo. Ham nai bata, hidup ma urmu baku parusa. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, simada kuasa apa nagok hasitongan. Domai pilih janah ipapasing ham hanami, marhite anakmu Yesus Kristus. Tapi gati dolang ihajongjongkon hanami pandiloon apa parsuruhmuin. Pikiran apa horjanami ari-ari pe, gati dolang songon na hinarosuhkon ni uhurmu. Age pasu-pasu na bineremuin pe, gati do ibagen hanami, gabedalan laho manundalhon ham. Rosi tanggung jawab nami, laho manramotkon tinopamu, marhite na melestarihon lingkungan hidup. Aipe gatido lole hanami. Bani haganupan panlaosion namiin. Idop ma uhurmu. Sasap hamma dosa namiin. Riap ma hita mangindo. Ham nai bata, hidup ma urmu baku parusa. Tangar anjaha haporsaya hita ma hata ninay bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ang gumarparlaho hita ibagas haliharon, songon iya ibagas naliharin, saor do hita sama hita, anjahay paborsih daroh ni Jesus anak ni Indo hita, humbani sagala dosa. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridakon hita ma tanda-tanda ni pargoluhan nabayu. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amin. Hundul kuria. Namukap do surga, ibain ahado, ibain naroh Yesus. Puji hita Tuhan ta, marite doding haleluya, 235 ayat sada tambah opat tambah pitu. Yesus,
Jesus say hamma tetap rupehi pasonang uhurmu pasabo main dodingkon hita ayat na pituhon papituhon. Oh Jesus say hamma Tangar kita ma hatani nai bata natar surat bani Yesaya 62 ayat sada daskubani ayat 5. Halani Sion seng anjay sip ahu, anjaha halani Jerusalem seng soh ahu. Paima poltak hapitorani songon sondang ni mataniari, anjaha hatua honni songon rigapan negara. Idahon ni bangsa si pajuh begu-begu ma hapitoranmu, anjaha segala raja-raja mangidah hamuliaonmu. Anjaha goranon maho marhitei goran na baru, aima si totuhonon ni pamangan ni Jehovah. Gabe sortali hamuliaon doho ibagas tangan ni Jehovah. Anjaha sortali harajaon ibagas tangan ni naibatamu. Langbe goranon ho na tinadikon, anjaha tanohmu sengbe hatahonon na tarulang. Tapi goranon maho na hinarosuhkon ni uhurhu, anjaha tanohmu goranon nadop laho. Ay marosuh do Jehovah mangidahko, anjaha tanohmu marhalahoan do. Ay songon garama membuat anak boru, sonay doho buaton ni si Pauliho, songon malas ni uhur ni si parunjuk bani tunangan ni, sonay do malas ni uhur ni naibatamu mangidahko. Amin. Martuah do namanangar hatani naibata, anjaha namarem bagas konsi. Amin. Paima manasihon hapur sayaon, puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya. 212 ayat sada das hubani 2 boru Sion. Hosiana anak Daud, sai palua bangsamu, sai martua bangsamu, dame ni rajamu. Dodingkon hita ayat napa duahon.
siap ma hita jongjong. Saksikon hita ma haporsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Au porsaya bani naibata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na dinubuhkon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhitei tondui na passing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjahay tanom, turun hunagoritoru, mulak manggolo kumbani na mate, bani ari patoluhon, naik ku surga, anjara hundul isyamun ni naibata bapa, pargogoh na sotarimbangin, unjay maia mulak magira, lahu manghumi halak na manggolu, pakon nadop mati. Ahu porsaya bani tondui na passing, bani kuria parsadaan na mapassingin, parsaoran ni sagala na mapassingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Hundul kuria. Paimai tangar hita ting-ting, mandoding hita bani doding haleluya, nomor 20 sia ayat sada rosi 2, hanima napor sayain. Mar mega-mega uhurma, sagalanya bujur homa, laho mangirikon Yesus i, rombang patidak ma, mega ma, nai nebata pausaut ma harosumu, dodingkon hita ayat napa duahon. Salam mahubata ganupan. Selamat datang, selamat berkebaktian ma ihaton hanami. Sonai mahu bani nasyam
Nah, bani penarongon mengikuti ibadah secara live streaming, isapah nami selamat beribadah mai katon hanami hubani nasiam. Saudara selamat datang hubani Bapak Pendeta nami natokinai pada skon hatani Tuhan. Pagori kuria pakon majelis jemaat maka tahun selamat ulang tahun ma hubani nasiam nama ulang tahun. AMM mulai tanggal 15 das hubani tanggal 21 Desember 2025. Daniel Birianta Purba tanggal 15 Desember. Bapak Wahyu Patiraya Simarmata, Grisela Desiktin Saragi, Joycin Assalom Purba, nama ulang tahun bani tanggal 16 Desember. Inang Pia Ardiah Garini Siregar, nama ulang tahun bani tanggal 17 Desember. Kasih Roski Sitio, nama ulang tahun bani tanggal 10 Desember. Bapak Diamond Damanik, nama ulang tahun bani tanggal 10 Bapak Diamond Damanik, Bapak Erik Harepa, Yeskiel Sinaga, Berliana Maria Natalia Purba, Jesslyn Purba, Delovia Hanami Sinaga, nama ulang tahun bani tanggal 20 Desember. Keisha Parilin Damanik, nama ulang tahun bani tanggal 21 Desember. Panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nama ngihut. Nama tugas bani tanggal 20 Desember 2025 untuk ibadah ta Aima koordinator Situa Wilser Sipayung. ACI koordinir oleh koordinator ma untuk ibadah bani Minggu Naroh. Nama ngihut warta kegiatan jemaat. Ibadah Natal 2025 Ikuriaon Aima malam Natal bani hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 bahasa Simalungun masuk pukul 19.30 WIB. Natal Naparlobe Aima hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 bahasa Indonesia masuk jam 7.30 WIB. Bahasa Simalungun masuk jam 10.00 WIB. Natal Napaduahon Aima bani hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 bahasa Simalungun masuk jam 10.30 WIB. Catatan keamanan ipengindohan nami hubani hita jemaat GKP Padang Bulan AC waspada terhadap lingkungan sekitar ini. Angga dong hal-hal yang mencurigakan mohon tetap tenang dan melaporkan hubani tim keamanan atau P majelis. Nama ngihut pembinaan calon situa dan calon samas. Bani Minggu Sadarion tanggal 21 Desember ibahendo pembinaan hubani calon situa pakon calon samas aima sosialisasi penilaian dan evaluasi calon samas dan calon situa GKPS Padang Bulan. Termasuk siluk keluar minggu on AC hubani haganup calon situa sohnai homa pakon calon samas rohma bani acara on. Narasumber aima inang pendeta Dr. Jusniha Saragi. Nama ngihut pembubaran panitia Natal Bapak Inang bani hari Jumat tanggal 19 Desember 2025
domma ilaksanahon laporan pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal Bapak Inang. Dui na domma iterima panitia aima sebesar 58.961.200 rupiah. Dan pengeluaran aima 45.200.9.351 rupiah. Persembahan Natalon sebesar 5.252.200 domma yondoskon hubani GKPS Sibolga sebagai dukungan kepada warga jemaat GKPS Sibolga pasca banjir atap bencana alam. Salina katok kanami terima kasih Uben Nasyam panitia Natal na domma marloja-loja makubaskon acara Natalon bani panorangai. Kewajiban akhir tahun dohorma panorang ni lopusan ma tahun 2025 halaniai ase marsipasingatan hita bani kewijepanta itongah-tongah ni kuria berupa yuran seksi-seksi, persembahan bulanan, diakonia sosial, tok riap, pakon nalegan, boido isukun hubani pengurus sektor nibe. Saya Tuhan tama terus namaraponkon hita, boy hita jorgit das mandipar bani tahun 2026. Namangihut ipatugah kanami anggodong hita butuh amplop nasihol lao memberi bagal nyuhur isiapkon do tong imeja penerima tamu. Mungkin nanti nalupa hita lang ibere amplop ase ibu hita matong imeja tamu setiap ibadah siang. Namangiut bani tanggal 25 Desemberon hubani hita pagori kuria GKPS Padang Bulan ase sibon ma roti atap pe kue Natal ase rap hita holi makan bersama bani panorangai. Laporan keuangan bodo ituri hita hubani kortas ting-tingta porinya dong na salah atap pe na kurang ase patugah kita mah hubani bendahara jemaat. Jana hijon katon kanami hubain nasyam nadop mamarsi bere-bere marhitehon persembahan bulanan sunai huma begal nyuhur. Terima kasih mai katon hanami hubain nasyam ase Tuhan matong-tong nama masu ganupan horja nasyam. Aima ting-ting namasa na ipamasa bani gerjata ibani bagas minggon. Tuhan Yesus ma nama masu-masu ita haganupan. Tonggo ibu warhon si paragenda. Terima kasih mak. Paima tonggo pangapition, puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 30 ayat sada das hubani 2. Hosiana anak ni. Hosiana Romaham Das Hubagas Uhur Nami
na mangalo-alo ham. Ale Yesus Tuhan nami, dodingkon hita ayat na paduahon. Riap ma hita jongjong, martonggo ma hita. Bapa i surga, malas ukur nami Bapa, martarima kasih kanami hubamu, bani pakkasomanionmu huban nami, ibagas haganupan pergoluhan siganup ari. Terima kasih Bapa, bani panorangon, boy hanami markebaktian i rumahmu, ham natongtong nama masu-masu haganupan kuriamu, ham nama masu-masu juak-juakmu nalau padaskon hatamu, jana haganupan kebaktian nami pe menjadi hasangapon hamuliaon bani goranmu. Terima kasih Bapa. Bapa martonggo hanami hubani PMJ nami, ham namambire juak-juak muon hikmat hapentaron, mambire sidea hasihaton hagogohon, ibagas namamimpin jemaatmu, membebai haganupan jemaatmu, domu hubani rosuhni uhurmu. Bapa martonggo homahanami bani haganupan pagori ni kuriamu, ambu ibagas kelemahan tubuh, ibagas parnaburitan, ham naman lawat Bapa, ham nama parguguhi, janah mamasu-masu tambar nai pangan sidia, membire hasihaton hagogohon, asi boy homausi riap kanami markebaktian, memuji pasangapkon goranmu. Terima kasih Bapa. Bapa martonggo hanami hubani haganupan wilayah-wilayah masyarakat na terdampak bencana banjir pasca kebanjiran Bapa, ham natongtong makasumani si dia memberi hasihaton hagogohon, memberi panotap bahasa tongtong doham menjagai mangurupi si dia, ham nama sukupkon haganupan kebutuhan ni si dia, baik si panganon baik si inumon, sonai homa haganupan tangan-tangan na mangurupi Bapa, asi haganupan bantuan boy das hubani na betul-betul membutuhkan. Urupiham haganupan petugas, urupiham pemerintah nami, bereham hikmat, ibagas na memperbaiki haganupan infrastruktur, asi boy haganupan aktivitas kembali berjalan normal. Bapa, hamdo hagogohon pangarapan nami, ibagas haganupan pargoluhan nami. Ahapi prediksi, baik na informasihon BMKG, haganupanin menjadi kewaspadaan maben nami, lang menjadi habiaran, halani haganupanin ibagas botohmu, janah ibagas kendalimu do haganupanin. Bapa,
Martonggo hanami asiham humama na memberi cuaca nadiar, mengatur haganupan cuaca, boy normal, janah ibagas namar natal pehoma hanami Bapa, boy hanami ibagas malas niuhur, ibagas nadamei, markebaktian natal pasangapkon maninggihon mamuliahon goranmu. Ham nama pergogohi haganupan keamanan, haganupan petugas na menjaga keamanan, asi tercipta keamanan na kondusif, haganupan masyarakat bui maribadah ibagas na tenang. Ondos matongon Bapa, bangsa pakon negara namion hubamu, janah hama na tongtong makasomani hanami haganupan. Terima kasih Bapa, sonai homa lang pigadokah nari pe lopuson nami mat tahun 2025 on, ham makasomani hanami memasuki tahun 2026. Janah tongtong maham hagogohon pangarapan nami mandalani pargoluhan si ganup ari. Terima kasih Bapa, haganupan kebaktian nami pe, mbani mukahni, partongahan rosi ujungni, ham nama masu-masu, ham namar sangap marmulia ibagas haganupan kebaktian nami. Haganupan si partugas, haganupan si parugas pakon alat-alat na ipakehan nami, ham na mamasu-masuin haganupan, boy marhorja ibagas nadiar, janah ahape peran nami itongah-tongah pelayanan, pitah menjadi hasangapon hamuliaon banigoranmu main Bapa. Tunggokan nami homa pimpinan sinode nami, ham na tongtong makasomani si dia, memberi hikmat, janah ham na tongtong mamasu-masu haganupan pargoluhan ni si dia. Terima kasih ma Bapa, ibagas namulak peholihan nami humbani ianan namion, ham na tongtong si pasangapon nami ibagas goluh nami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, si hopkop si paluah kanami, doma martonggo hanami hubamu. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo naniajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Ham Bapa nami na inagori atas, saya nama pasing ma goranmu, saya rohma harajaonmu, saya saut ma harosuh ni uhurmu, inagori tungahon songon na inagori atas. Birehama benami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap kama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubai ham huparlajuan, paluah kama hanami humbani pangagu, ay hamdo si mada harajaon, pakon hagogohon, apa sangapun sadokah ni dokah ni. Amin. Kundul kuria. Bapa inang, pasonang hita uhurta, nalaho manjalo hatani Tuhan, puji hita Tuhan ta, marite doding haleluya. Nomor 26 ayat sada das hubani 2, malas ma uhur nima. Doma
harajaoni dodingkon hita ayat napa duahon. Dameni nebata na mga tasi hagano parukuron. In mamanramot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Oras buat taganupan. Selamat Advent. Selamat Advent mahoma hubani na siyam na mandihuti ibadah live streaming on. Itaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Masuk mahita bani minggu Adventa na paupatkon. Hata nine bata nagabi ambilan barita malas nihur bata. Bani minggu Adventa na paupatkon on tersurat maay humbani Evangelium Lukas bindusada. Mamukah kumbani ayat 67 das kubani ayat 70 sia sonon ma hatani isuratkon. Jadi guk tundui na pasing ma si Sakaria bapa ni ay gabe manjahai ma iya nini ma. Pinuji ma nebatani Israel. Halani itu hudu bangsani anja ibahen partubusnik. Ipajongjong do bata tanduk haluahon irumani si Daud juak-juak ni ay. Songon na hinatahon ni marhiti pamangan ni nabi ni nasusiin humbani sa parinari ay ma. Paulohon ni dokita humbani musuhta. Apa humbani tangan ni segala na marsogam ni hurbata. Idopan ni do bapata. Anjaha ingaton ni do padan ni nama pasing ay. Ay mabulawan ni nabinulawan kon ni bani si Abraham bapata ay. Pabawa bereon ni do hubata. Asehita dop marhaluahon humbani tangan ni musuh ta. Seng marhabiaran boy marugas ilobeni. Ibagas sa pasingon apa hapitoron sadokah hita manggolo. Iyahu ale ambia. Goranon doho nabi ni si timbulan. Ay parlobe ni Tuhanin doho laho paturehon dalan ni. Laho mambere bani bangsani habotohon pasal haluahon. Marhiti hasasapan ni dosa ni sidea. Halani idop ni ukur ni nebatata do membahin roh sinalsal hundatas marayak kita. Laho manundangi halak na hundul ibagas sagolapan. Apa linggom ni hamatean. Anjaha patudukon lakahta bani dalan. Hadameon aima das ni horas subat taganupan. Itaganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus anggodom maisobut tene paimahon memang on
mambahen halak terpodom boy, mambahen halak kesal boy, mambahen halak kecewa boy, bahkan mambahen halak lang porsaya pe boy anggo madokah tu paimahon. Janana perpudi ay ialami si Sakaria selaku malim. Ibaga satu oni marbaga-baga done bata laho membere bunga tubuh hubani. Tapi anggo si Sakaria seng porsaya bani nahinatahon ni malaikat ni nebata. Ay maase ibahen nebatama si Sakaria longah. Langboy marsahap. Hape iya sahalak malim. Na maningon mangidangi irumani nebata. Tapi halani lang porsaya iya bani hata ni nebata. Nasihol mambere hubani sada bunga tubuh. Gabelongah do iya. Ay maase bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Ambilanta sadarion ay doding ni Sakaria. Dapko si igoki ne batama bagabagani hubani Sakaria. Jana tubuh mabani sada niomba. Jana mangihutkon hasomalan ni hajahudion. Bani ari pawaluhon sada niomba maningon ibu bando kuruma ni naibata. Marhitehon na mamboban galangan. Hatarima kasih. Sangga ibu ban aima masukun mahalak hubani parinangon ni si Elizabeth. Somal ni bapinang anggo bani hajahudiyon anggo hitakan halak batak adong morgani. Jadi anggo goran hu grubet margak kumani huruk. Jadi langgoran ni bapak kumani hurukai. Jadi ngolak Yahudi ase tarbotoh ise bapani goran ni anak ni goran ni bapani. Ase ipindohon do goran ni natubuh ay ibahin masih Sakaria. Tapi anggo Elizabeth makatahon lang no. Lang ay benon goran ni si Johannes do nini. Ase heran do haganupan halak. Halani langong gasomal bani halak Yahudi. Adong goran na legan, goran ni niomba, maningon goran ni bapani do. Tapi isukun mause Sakaria. Sakaria, isi do benon goran ni niombah mon nini. Ipindo batu tulis, anggo bata ay, kapur mara ay. Ya, alani lang boya marsahap do malongah. Itulis magoran ni. Johannes. Izin itulis goran ni ay mitor maluah madilah ni. Boy maya marsahap. Jana on madoding ni. Nah, na luar biasa bapay nang pardia tihita. Bani ayat 67 isobot no kane jadi goktondoy na pasing masi Sakaria bapa ni ay gabe manjahay maiya ninima. Bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Maningon takas bata. Lang maningon sahap nalegan atape marbahasa roh. Halak na igo kito ni napasing. Marhiteon na masa, bani si Sakaria sangga igoki tondi na pasing iya, adong perbedaan. Bani buku lahoan bindudua, sangga igoki tondi na pasing susian ni Tuhan Yesus. Sidea marsahap nalegan. Tapi anggo si Sakaria lang marsahap nalegan, lang marbahasa roh, tapi manjahay.
Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ase ulang ko mani adong pangarusyon na salah. Ang godom mahape ni sasahalak jolma, igo kitondoy na pasing berarti maningon mancahay lang ko mani. Atap piboy sobuton homani, maningon do hape ni halak na igo kitondoy na pasing mar sahap na legan lang. Jadi boy do halak na igo kitondoy na pasing mar sahap na legan, boy. Tapi ay bani buku lakoan bindu dua ay marsahap na legan ay ma gabe tanda. Jadi maningon takas bata. Anggo bahasa atap bahasa ro atap sahap na legan on tanda habagalon ni nebata hubani halak na lape porsaya. Tapi anggo panjahayon ay ma hubani halak nado porsaya. Artini ay bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus maningon takas do kumani hubatak sebagai halak na porsaya bahasa manjahay lang dos kumani pakon ahli nujum. Tapi na meramal masa depan. Lang. Tetapi, bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Boy do hapeni. Halak na igoki, tondo na passing, manjahay, songon, doding ni si Sakaryaon. Na bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, sangat-sangat luar biasa tumang anggoy pardete kita. Ahado na sinobut ni si Sakaria. Ibagas panjahayon ni ay. Ibagas doding ni ay. Na perlubi sahali nininok kanayay bani ayat 68. Pinuji manay batani Israel. Bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halak na igokit tondoy na passing ay mahalak na mamuji na ibata. Agipe sipata. Songon na idopakon Sakaria. Nairap kon ni ibagas guluk ni. Nalang mungkin duhay. Tapi ijon marhiti kon ni doding puji-pujian ni sa Sakaryaon mamberesada panotap bata selaku halak na porsaya. Bahasa pamujion ay salasada hataridahan ni halak na igoki tondoy na pasing. Ay maasi ba pinang ang gumamuji Tuhan hita maningon ihap kon hita do ahapta. Sangga mandoding. Ahapta. Nairasakon hita. Na ialami hita. Artini ay mandoding lang pitas sekadar kata-kata tetapi marhiti kun ni pamujion taay. Dapat kita ibagas uhurta. Ahado alasan baku Tuhan ase hupuji ham. Anggo Sakaria isobut no kanayay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ase ipuji Sakaria na bata sedohalani tubuh si Yohanes. Sedohalani ibere sada dakdanak hubani. Anggo hita kan na do kan? Ase maningon bertobat do hita da. Anggo sehat miya sa taun, sengi di nga tayo marbagal niuhur. Dok ko siboritan marbagal niuhur ay dom masehat bapa siano. Halani dom mamulak hun rumah sakit. Berarti maningon mula hun rumah sakit, baru diingat marbagal niuhur. Kan ay do kan? Iya, berarti. Sakaria
Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Begal uhurni, malas uhurni, mamuji na ibata, lang halani ibere ni omba. Lang. Tapi halani isobut no kanayay bani ambilan taon, alasan pamujion ni sa Sakaria, mamuji na ibata, halani ito hunay batado bangsa. Halani na ibata sirsir turun huduniaon. Halani na ibata sirsir mardame pakonhita jolma pardosaon. Jadi somal ni bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Yakin duaw. Kita na hadir ijon namin tanggal 24 ton. Tanggal 25 on, tanggal 30 sadaon, silangan ni tanggal sada. Adong manamin na manohu kita. Kan na itu kan? Iya, silangan ni. Ang godong niombah ta marsikolah na daw roh manamin anak kay manohu aw. Kan na itu kan? Ya. Bapak nang Sakaria malas ni hurni aima halani takas dobani bahasa naibata roh manohu bangsani. Jadi bani Sakaria peristiwa momen parokni naibata gabe jolma idunion bagalando ay baritani marimbang partubuk ni anak ni sendiri. Paroh ni si palua manohu dunia on do ay jagiahan marimbang partubuk ni si Johannes itongah-tongah ni rumah tanggani. Natotu bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Masih sonay malas ni hurni. Halani bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu naibata manohu bangsani adong alasan ni. Pardiati kita bani teks ni ambilan taon isobut no kanayay na perlu bisa hali alasan ni naibata aima laho paluahkon bangsani. Jadi bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Memang bani sejarah ni bangsa Israel pengharapan mesianis atau pengharapan bani paroh ni si palua ay lang pitas sekedar tradisi bani halak Yahudi. Tapi domaay gabe goluk ni halak Yahudi. Ay maasihita pe bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus 4 minggu at penbata sedo pitah law pangatingat kon at pensada, at pendua, at pentolo, at penopat lang. Tapi si Allah membubay kita bahasa sedo sekedar tradisi at pensada, at pendua, at pentolo, at penopat. Tetapi sikol ase gabe hagoluhan tamaay sonaha do kita laho pasirsir hondirita laho mangalowalo naibata nagabe colma naibata natubuh roh hudunia on membuat rupata rupani colma. Artini ay ase ibagas na mga lawalo partubo ni Tuhan Jesus bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Lang sibu kita pasal ahadugurano non pernak-pernik. Bahkan mudah-mudahan natal bapay nang langkomani nabaruon kan edo kan langkomani ay gabe persurean, gabe pertinggilan, soal dress code. Karena itu kan? Iya, emang benar. Natal itu soal dress code.
Agi Tuhan Yesus lang adong dress code ni. Kan? Mudah-mudahan homani ya. Perlu dress code dah. Tapi ulang halain dress code gabe martinggil. Ya. Ulang komani ahado sene nih elang sodap goran ni pe makna Natal. Aha makna Natalon makanan Natal. Iya, jadi makna Natal ni sedo sonahi tamar Natal tapi makanan ni aha. Kan itu kan ujung ni nasada makatahon lapet. Nasada makatahon risol. Nasada makatahon mangan mahita saksang. Kan itu kan habis ma energi pitah laho membahas aha do makna ni Natal ta. Makanan Natal duda. Ya. Apa ini sa sitong ni salinari bapak nang nalongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Masih kita maningon ipasirsir kita dirita halani nasyol ijalo kita na roh manohu kita ay malaho paluahkon kita. Lang pitah paluahkon humbani tekanan himpitan ni ekonomi. Lang pitah paluahkon humbani pernaboritan na adong bani akulata. Lang pita paluahkon hita humbani info ni BMKG. Lang pita paluahkon hita humbani na masa ibagas pergoluhan taon. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Naibata nasyol roh dunia on. Ay ma laho pada mehon hita pakon naibata. Anggolang mardame ope hita anggolang adong na pada mehon hita bapak inang. Soya do ganupan habujuronta. Soya halaniaha lalap do hita lang talup. Bani naibata halani sonaha pe bujurta lala do mardosa hita. Sonaha pe pokku ta margareja pasti do si pardosa hita. Lau paluah kon hita humbani status onma. Laho paluakon hita humbani rahut-rahut onma. Laho paluakon hita humbani gom-goman ni dosa onma. Asenay bata roh manohu kita. Laho paluah kita humbani rahut-rahutay. Napadua kon. Naibata manohu kita aima laho patalarhon hidup ni uhurni. Ase bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Awasal huidah matong sonon hita bahat na maribada. Sukun-sukun ibagas suhur hu aima. Boy do hanami haganupan mula hun garejaon holy tarsirom songon herosukon ni Tuhan. Artini ge marbagal matongon hidup ni hur ni Tuhan ay ibaga suhurta. Halaniaha halani bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas gedungon, ibagas garejaon, damedo pangahapta. Tabi jin kaluar hitaon jon, baha maparlajuan ni daratay. Pertanyaan ni Aima, totap ope hita mangahap, bani idop ni hurni na bata? Ay godaan bata, si ganupari. Halani Aima bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, marhiti ko ni doding ni Sakariaon, naibata manaw kita laho patalarhon. Age PHP ibagas parguluhan taon, susah tumangita pa jupah, pakon halak na maridop ni uhur. Tapi anggo naibata
nasihol ro ay naibata paridop ni hurdo. Partengken-tengken ham langi hataon. Partengken-tengken doho. No. Halaniaha. Halani naibata nasihol ro ay lau paluakon hita. Humbani rahut-rahut salinari. Rahut, apa naman rahut hita. Ase uhurta. Tading lalap itanohon. Lang makawah. Hubani na bata. Nasihol roh manohu kita. Alani ayma. Napatuluhon. Ang ibasa kita. Bani ambilan taon. Alasan ni nebata manohu kita jolma i duniaon ang gumangihut kon doding ni si Sakaryaon ay laho manggoki padan na binalawan kon ni nebata kubani Abraham. Bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Toto hita marsukun pandita berarti lang sosok. Nasihol ya lolo hita ay bata. Halani hita on. Sedo DNA ni Abraham. Sengadong daroh ta arbis. Bani daroh ni Abraham. Tongon bapay nang. Secara DNA. Secara daroh. Langadong hubungan ta. Pakon Abraham. Tapi naibata nasihol roh kutanoon ay manaibata nasihol manggoki padani hubani Abraham. Aha padani naibata ongga pakon Abraham ay sihol mambahen si Abraham gabe bapa ni halak na porsaya. Ahado ongga pada ninebata pakon Abraham banay bata sihol mamasu-masu si Abraham songon bueni bitang ilangit pakon bueni pasir na ito pinilaut. Ginopar ni Abraham sedo mangihut kon DNA atape garis daroh ni Abraham tumang. Tapi marhite kon ni partubuh ni Tuhan Yesus na siolay pestahon kita. Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hita pe. Halak na porsaya. Nam sihol mangalo-alo. Na menyambut partubuh ni. Ijalo kita. Tuhan Yesus gabe si paluah kita. Bagah-bagah ni nebata nasihol igoki ay das dohomani age hubata halak na porsaya. Aselang soya hat sa porsayonta. Aselang soya pangarapanta. Aselang soya hita paimaymahon parroh ni. Hasa memang hita kanaidukan ya doma pehatahon Natal dokosi tanggal 25 pandita lang adong bejol may jai nini kanaidukan makani tanggal sada pe dumadong Natal kanaidukan hape namin hita merinung ope ijay at pen parlobe at pen paduahon at pen patulon at pen paupaton asebani at pen paupat konon ma taridah matongon ahado si bahenonta sonahado na patut sonahado na talup kita tongon laho manjalo mangalowalo parrohni si paluain ibagas parguluhanta jana na paupatkon alasan ni naibata roh manohu kita bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Songon na isobut bani ayat 74 no kanayay. Ase langadong barang isepe humbat taon
na marhabiaran marugas ilobe ni naibata. Salinari. Naibata roh manohu kita jolma pardosa i dunia on ay ma ase ulang adong be humbata on na marhabiaran marugas ilobe ni naibata. Artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Songon na sinobot ni Apostel Paulus subani si Timoteus bani podahni. Bani 2 Timoteus bindusada ayat 7a isobut sonon. Eseng tondu biar iberene bata-bata. Tapi tondu hagogohon, holong, apa, panrajayon diri. Jadilah nga dong halak na porsaya, mabiar mangidangi. Langa dong halak na porsaya, tarik diri, humbani keterlibatan ni, ibagas pelayanan. Halaniaha, halani rone batama na uhita, laho membuat biar taay magatikon marhitehon ni tondui hagogohon holong apa panrajayon diri. Ay maase bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Nagabirenungan bata ibagas Minggu at Penta napaupat konon naparlobe sa hali maningon boy ididah kita songon na sobut bani ayat 70 nini sonon laho manundangi halak na hundul ibagas sa golapan apa linggom ni hamatean anjaha patudukon lakahta banidalan hadameon. Bani Minggu at pennapopat konon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Setiap pagi lape puho kita doma ipasirsir na bata kubata dalan hadameon. Salinari. Lape puho hita, lape iranggihon hita horjata, lape tubu ibagasurta, ahadolaw si orzononta, bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Lape puho hita anggo na bata, doma ipasirsir dalan hadameon bata. Artini ay naporlu bata ay ma. Pakon ise hita mandalani guluon. Pakon Tuhan nasihol rohin. Ase ondo pangarapan bata. Membahin boy gabe luar puji-pujian bata. Bahasa, terima kasih ma Tuhan. Langong gahu pikiri. Langong gatubu ibagasuru. HP ni doma ipasirsirham dalan hadameon bakku. Halaniai ajari hama au Tuhan. Ase ibagas goluon. Gok ibagas damemu. Artini ay tanpa hadir Tuhan Yesus ibagas pargolukanta. Age petorang lampuon. Age petorang duniaon tanpa Tuhan Yesus ibagas hagulapan do kita. Ay maase laho manondangi kita do ase roia, ase lihar, ase dididah kita bahasa nasihol roh ay. Aima si irik kononta. Ase salinari gambaranta
pasal ise na ialo-alo kita, mempengaruhi sonaha carata mangalo-alo. Anggo etek do pangahapta, na sihol ialo-alo hitaon, etek mahomani carata. Anggo sembuh do pangahapta, na sihol rohon, ya hita pe tarsona-sonai mahomani pangalo-alot. Tapi Bapak hinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sahalinari. Sahalinari. Nasihol rohon. Nasihol yalo-alo hita. Aima sihol paluakon hita humbani gom-goman ni dosa. Halanay patut do, ibagas na laho mangalwalo partubo ni Tuhan Jesus, maningon dogok ibagas hapasingon hita. Maningon marjuang do kita, ibagas parguluhan taon, apakah ay tempat parhorjaan ta, apakah ay ibagas rumah tangga ta, maningon marjuang do kita tetap laho manjaga hapasingon ta, maningon marubah do kita, maningon bertobat do kita, maningon buang hita do hata na makatahon. Pandita, kanita nohon pehita, benar. Ita nohon do hita, labi surga hita. Tapi maningon do hape pataridah kononta, ita nohon do hita, tapi biak-biak nahun nagori atas ay do, biak-biak nahun bani na ibata ay do, si buanonta, ibagas parguluhan ta. Jana ay man ay pataridah kon hita, porini pe si pata, ibagas parguluhan taon, songon nalang pas do pangahap pambahen ni hasoman, songon nalang pas do pangahap na masa bata, tapi salinari. Carata, manjalo nasihol roh ay, maningon do hapeni pataridah kononta, ibagas hamu bahon niuhur. Napaduahon Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Laku bawa tote pardiate na siyam aya 70 lunok kanayay. Ya memang ang bani bahasa Indonesia, bani bahasa Indonesia iterjemahkon anakku. Ya, anakku. Tapi ang bahasa Simalungun mantap tumang terjemahan ni. Halani iya tahon. Iyaho ale ambia. Ambia lang pita hubani anak diri tumang. Hubay anak nalegan pe hodambia. Arti ini ay napaduahon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani minggu at pen napaupat kon on ibagas nalaw mangalawalo partubo ni Tuhan Jesus. Lang pitah mangalalo partubuh ni, tetapi sekaligus doho manihita mangalalo parroh ni napadua kalihon. Bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ambilan taon mangajari kita. Naporlu hapeni batta. Namaningon totap marbagal ibagas uhurta. Lang kapeni anakku. Parinangon ku Tuhan. Mobil ku Tuhan, rumah ku Tuhan, horjak ku Tuhan. Langay hape bapay na. Tapi sirinung konon tabani minggu at pen napaupat konon. Sonaha. Aha mana ibahen hita. Na maharga ibagas guluk taon. Untuk mangalwalo paroh ni Tuhan Yesus napadualihon. Jadi sakaryaon secara tidak langsung laho mengajari kita halak napor saya ya. Saya lang perlu anak ta
Saudara lang perlu parinangonta, saudara lang perlu para mangonta, saudara lang perlu mobilta. Tetapi Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas nalaw mangalo-alo Tuhan Yesus, ibagas golutaon. Fokusta ay ma. Ahado na maharga na dong bakku. Ase marsangap ma Tuhan ibagas parguluhanku. Jana na parpudi sahali bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. At pen na parlobe ipaingat dohita pasal marpangarapan. At pen na paduahon ipasingat dohita pasal ase gok ibagas hadameon. Jana at pen na patuluhon ipasingat dohita ase gok ibagas malas niuhur. Jana at pen na popatkon sadarion ipasingat kita ase gok ibagas holong. Artini ay mari lakukan, mari kerjakan segala sesuatu ahape ibagas golutaon maronjolan hubani holong ni Kristus nadomma marbagal ibagas dirita. Jadi mangidangi pehita halani holong na humbani Kristus in maay. Ya holongi hita pe parinangonta halani holong na humbani Kristus in maay. Marsi bere-bere pehita bani hasomanta halani holong na humbani Kristus in maay. Jana jengis pe parsauranta halani holong na humbani Kristus in maay marbagal ibagas parsaurantaon. Sonay makita gok ibagas holong makita laho manjalo partubuk ni Tuhan Yesus gabe si paluah kita. Amen. Martonggo makita. Terima kasih mabamu Tuhan. Nadoma manorangi uhur apa pikiran nami marhite hatamu. Asibani minggu atpen na paupat konon. Lambin ididah kanami matongon. Ahado na talup si pasirsiron nami. Ahado na talup si bahenon nami. Ahado na talup si horjahonon nami. Ibagas na laho mga loalo. Partubo ni anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe si paluah ben nami. Jana sekaligus dokumani sonahan nami. Mga loalo paroni anakmu Tuhan Yesus Kristus na padua halihon in hu duniaon. Terima kasih mabamu Bapa. Marhite holongmu ipatalarham ham dotongon Tuhan nalaho manggoki padanmu padan adoptinotapkonmu laho mamasu-masu haganupan halak na porsaya asein mapangarapan apa perguguh ban nami janah mardingat bani padanmu in matongtong homani Tuhan songon si Sakaria sonai marjulak-julak malas nihur nami mamuji-muji pasangap kon ham janah marhitehon ni haganupan horjani tangan nami ipakehanami mentongon Bapa gabe perhitian nami laho manjaloham gabe si paluah ban nami sonai do homani Bapa age ibagas panorang on ididah kam dotongon Tuhan do manokan itangarham sonaha kuriamu marmalas niuhur marbagal niuhur marmalas niuhur halani panjang umur tambah umur ni sedea Bapa ibagas malas nihur ni sedea haganupan songon hatamu nadop ijalokan nami gabe puji-pujian main tongon Tuhan bahen hasangapon negoranmu
janah hanami pe lambin termotivasi mahomani laho mambahen na madiar songon na binahen ni hasoman namiin gabe pambahenan nami laho mardingat bagal ni hidup nihur apa pakkaholongimu huban nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jaloham manay para pakon tonggo namion. Amen. Pay mayondos kon hita galangan ta, tangar hita malobe hata ni bata, nagabe onjolan bat talaw manggalang, ay mana tersurat bani Heber 10 ayat 16. Mambahen na madiar apa na marsi bere-bere, ulang mahalupakon na siyam ay galangan na sonaydo, iarusukon na bata, sonari, ondos kon hita ma galangan ta.
martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani na bata. Ham Tuhan na bata bapa nami pardiar layak jalan na unjah huban nami. Terima kasih matonon nami hubamu halani tongtong do ipasu-pasu ham guluk nami. Doma ihasomani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadarion. Sonari. Ibagas malas ni hurroh do hanami mengondoskon buah ni horja. Nadok pinasu pasu muin. Gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pese jalo hamma galangan nami on. Bahena sangapon ni goranmu, jana membahen lambin marhataridakan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Huondoskon bani Yesus saganupan dirikon. Jehovah Bapa nami, begal niin holong muna dop ipatalar hamban nami, mambahin bo ihap kon hanami idop ni hurmuna manongtong in. Ajari hamma hanami makargahon apa mamake panorang ni goluk nami na pondok on, lahu mandalan kon harusukmu. Ukap hamma uhur nami marhide tondui na pasing, asetalup hanami manjolohon haluahon na pinasirsirmu. Marhite Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Mesir manasyam, doma ibatuka kubata ahana madear na hinarusukon ni Tuhan ayma. Makorjahon hasitongan apa hapitoron. Jolom bani hata ni Tuhan sonay age marturuk ni uhur. Si usahonon muma makorjahon pandiloon nadop ondos bamu. Tengerma uhurmu. Ay ihasomani anja ipargogoy ne batado ham makorjahon namadeyar. Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anja iparorot Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bukini kubamu. Jana maidop mahurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama bukini kubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Ora subat taganupan. Selamat hari Minggu.